I pozdrav youtuberi, pozdrav gameri, dobrodošli na ovaj klip na kanalu Vuk Bradić. Danas ćemo pričati o jednoj jako važnoj temi koja prolazi sada balkanskom YouTube scenom. U pitanju je da se kanal Srpski trikovi i kanal Viromegija, ili Viromega kako se tačnije, ne znam baš tačno da kažem, odnosno isključio, da bolje naglasim, isključio od strane YouTube-a. Vidim da se to sad u posljednjih 24 sata jako širi balkanskom YouTube scenom. Te stoga sam želeo i ja da se oglasim, čisto da iznesem svoje neko mišljenje. Svoje mišljenje sam teo da iznesem jer smatram da su oba kanala možda su isključena, kako neki kažu, zbog copyrighta, jer kao što znate, 3 copyrighta odmah vam YouTube gasi kanal. E sad, ono što je moguće je da su oba kanala koristila muziku iz tih videa, koji su možda uzimali od negdje, pa ih je YouTube kaznio. I mnogi se sada pitaju da li će ti kanali biti vraćeni. Prema mojoj nekoj teoriji, ja smatram da će im se kanali možda vratiti i želim sreću i srpskim trikovima Viromegije, jer ipak to nije bilo malo. Viromegija je imala oko 80k, dok su srpski trikovi imali 300k, a i znam koliko su bili otpraćeni od strane publike, baš dosta. Tako da im želim puno sreće što se tiče vraćanja kanala. Svakoga to zadesi, mada smatram da se nešto čudno jako dešava na balkanskoj YouTube sceni. Dosta kanala se gasi iz nekog razloga. Evo, kao što ste vi imali sada i priliku i od ovih drugih kanala, sad ne mogu tačno setim kog, ali također i njega su isključili. Ja mislim da je Vanimija, mada on je svoje klipove stavio na Prime, a Vanimi će se vratiti jači nego ikad. Jer ipak tu je uz njega čuvena braćarska armija. Svi su uz njega i mislim da će se njegov kanal vratiti opet u normalu. A što se tiče ovih kanala koji sam danas rekao, mislim da će i njima doći do sreće i da će im se kanali vratiti. Eto, teo sam samo informativno da oglasim isto svoje mišljenje što se tiče, evo malo mi internet sa šteka, ali nema veze, da se oglasim također za svoje mišljenje o tome. Mada i meni je baš žao jer youtuberi takvi nisu stalni i nisu uopšte imali malo suba ni jedan ni drugi. Mada nadam se da će se sve to doći na svoje i da će se kanali vratiti na svoje mesto. Tako da eto, u suštini to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ukoliko vam se sviđa, obavezno bacite like, subscribe, share, tako da se mi vidimo u sljedećem klipu i evo jedna pobjeda za kraj. Bam! Ništa ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa, hvala vam što ste gledali, nadam se da ste dobili neke dobre informacije, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Poz!